Si kamot kaka, saan atila masisiimumot iti Facebook, hangkang agistok, sa kanto ag-talk and talk. Mind your own business ngamin, tapno saan ka may sarsara. Inton adda i-post na GCC imam, ti amom si kadijayan. Ay unay daytan kaka. Sensitive ka pa'y nga rod. Di mo bibiyangan di ipopost da, no di da kamot bibiyangan. Takas day ko nakon, day tati pa kay sarsarakam. Di ba? Pagaya mo nga minti agsisiim. Kasla kala datay pusa, ngagsisiim iti marabutit. Nya maganap mo nga eh. Awan na may sagmak kalaan. So ngay katemo dayta ugalim nga agsisiim ti i-post ti padam a tao. Ngamin, saan lang nga sika ti tao dito lubong. Iso di mo panunutan, sika, dijay maipopost. Wano, sika, dijay sarsaritaan na, kasjay dijay. Nya, amomon, taramida, saan mo nakitkitaan ti i-post na? Tadi kan tumet lang ag-react ken ag-comment. Matay ka la ti apal no kasjay.